kandi umupi witwa Bujumbura ubwabire na yanjura abanyarujumbura ugarukana kwa Honorable Minister Jim Muhwezi n'uyabira isimbere nawe Frank Arinitwe abiri nahenda kwesimba nko Tine Kibina ahantebe yo munyishengero bwishaza rya Rujumbura Haji Moses Kigongo nagira ngo muri mugo mukuru no kuretaho butebeka no mu Kibina atuyashaba basinjirwe kureka kwakanisa basingire bakakwatanisa ahabwo burungi na manige Kibina nyizo kubo mubinzo bo mu Kigongo ari gusubira. But you have power, vote me out. Isn't it? Twebwe kufominga cliques. Bulo obiro toto. Twebwe kubaba we Francis Batinti umuhabuzi wa president yashabire ngo habeho za kadakosi hamwe n'urutayari wa president n'abanyakibina bakuru kumuriza abantu barukunjiri ngo batandikire kutishuka hangendero ho y'ekibina nani usilaba mu mutugatiyo kadakosi emijende dumyona political orientation yaenda yo kugeze binefa Wenu mutitega hokada kose. Frank Arinitwe rukanura yihanangiriza abanyarujumbura kumuhendekera bagakura turobuhabuzi bw'abakuru mu Kibina kanyowe kunstabire natekateka aha Kibina cya movement kandi basiri yaba bangandira ebishemere kuba nikora no kushemere kuba nitwaza number 1 ishanjire ngo tishemerere kujoga basini yaba abari kwembe Kibina cya NRM n'abari ncenda kugenda umbisho ikikozire ahabwe Kibina bihabwe mu Jim Muhwezi yasimire Frank Arinitwe abwo kumuhendekera yaraganisa nawe uko ari kwiza kumuhendekera umurundo gundi nyenda kwibaza munonga mugenzi wanje kandi umwana wanje kuzuma umwami Frank Arinitwe rukadarwa abo bintu bikuru ibinaza bwamo icyo kubanza no kundi Kibina cyawe cya NRM munonga kandi ukakora kwiha ubutunu ukakora step ukatekinga step y'abantu bengi birukubateganya Eki ni kiza wanyuma y'ababiraba kubuganira mu office ya Alhaji Moses Kigongo izoba ryo rwakashatu bakagarukana Gashaka Robert Mugabe stand in their clusters bihinda plus stand up and welcome. That is